Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš Bat Sandra. Ljudi, dobrodošli u klip ljudi, danas radimo tako dobar video sa kim? Ajde probajte pogoditi, imate rok 3 sekunde, 1, 2, 3, aj uđu kadar. S ovim debilom. Znači ljudi, radimo video u kojem ako moj buraz, to jest ti, dadneš koš, dobijaš nagradu. Nse! O! Pogodi prvi ide $1, 2, 5. Što ja kažem koliko ćeš dobiti. Ne! Ja kažem koliko ćeš dobiti. Ne. Pravila su ovaka, znači Kristijan ima ukupno 10 pravo puta da šut. Ako dadne prvi šot, dobija $5. Znači ovako, ako pogodi drugi šot, dobija $10. Ako pogodi treći šot, dobija $20. Ako pogodi četvrti šot, $40 i glavni šot $100. To je 5. Uglavnom, za $5 ima pravo da šuta 2 puta, znači ako pogodi promaši prvi šot, ima pravo ponovo da šuta. I tako za svaki naredni. Tako da ljudi, hajmo da počnemo. A few moments later. Hop, hop, i kroz, bravo. Yeah! DJ Club! Koliko gusti imaš? Znači ovako, slijedi prvi šot, ajmo bacaj, napeto je. Opa! Nope. Ma ja bi je pogodio za $5, makar bacu iza leđa. Ajmo, drugi šot. I... Nope. Ja, ništa, $5 niste osvojili, znači $5 i... Ma nije te drago, znaš ti koliko je $5? To je moja plata godišnja. Ništa, idemo sada, drugi šot je u pitanju. Da li će Kristijan pogoditi drugi šot? Drugi šot i... Jaa, pa da li si momak realan da nisi ponovo pogodio? Isti frajer saksija, znači ja ne mogu vjerovat. Idemo! Opa, osvojili ste $10. Da li ste srećni? Da, Koliko? puno. Znači ipak Kiki osvojio $10, idemo batenemo, idemo do 50, znači do $50. Znači za $20 šot idemo, op. I... Oh no! Za $20 idemo, momak, gađaj to, znači nemoj se šprdat. You Ja, suck! zamalo. Ja fino kajem, za $20 ja pogodio sam cijelog terena. Znači, momak je ispucao svoje šotove za $20. Plaki, momak glup si, ko saksija, znači. Ja nisam zadovoljan tvojim šuterima, znači ne možeš pogoditi ništa. Kako ćemo sad, znači koliko je sljedeći šot? $40. $40 je u pitanju. Ajmo. 40. Jao. Steph Curry, da li će dati koš? Jao, ušla je! U zadnjoj sekundi, ljudi moji! Momak, osvojio još $40, gdje je hype? Znači, osvojio si $40, momak, kako se osjećaš? Dobro. Druže moj, ja bi sad poletio gore. Ni ser. Sada ide najnapetiji trenutak. Za koliko $? Ne. Za $100! Jokić Nikola ma zeza se momak s loptom, Nikola Jokić to sigurno pogađa. Da li će Nikola Jokić pogoditi? Ja! Momak, osvojili ste $100, da li mi vjerujete to? Lezi dole, idemo bre! Oh my god, Nikola Jokić je osvojio $100. Čekaj, ukupno, koliko se svoje ukupno? 50. $150 su svoje drugo. Kako ću ja to tebi iskeširat? Šta s tim izbati? Ja nemam marki. Sad je vrijeme da vidimo šta će pobjednik sa $150 naručiti sa eBay-a. Da li možda pobjednik ima neke veće opcije šta bi mogao uzeti, šta misliš, a? Šta imaš? Imam. Imaš opcije šta budu? Sad nakon što je pobjednik našao šta će da uzme, hajde da vam pokažem da će znati šta je uzeo. Lamborghinija! Koliko mogu lagati? Znači ovako, pobjedniče. Da li ste zadovoljni time što ste osvojili? Ja nisam, druže. Nser? Uglavnom, pobjednik je naručio TV batane moj od $139, znači ostavio mi bakšiš ako
kontaš. Idemo buy it now. Znači naručimo TV stiće za neki pitaj Boga mjesec, 2 dana. Tako da ljudi, ja sam stignuš u ovom klipu, ako jeste, obavezno ostavite like i mi svi u sljedeći klip, čao!